أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. Aytqın Allah'dan başka Kudaylarыңарды, şerikteriңерди çakırgıla. Алар ушундай адамдар, алар ушундай асман менен жерлерде кыпынчалык нерсеге дагы ээ болуша албайт. Жана асман менен жерде Аллага шерик эмес. Жана алардын бири дагы Аллага жардамчы да эмес. Allah'ın астында эч кимдин шафааты пайда бербейт. Бир гана Аллах кимге уруксат берсе. Жана алардын жүрөгүнөн коркунучтар кеткенден кийин айтышат, Роббиңер эмне деди деп. Алар айтышат, Роббиңиз хакты айтты. Ал бийик жана өтө улуу зат. Айткын, силерге ким рызкы берет асмандан, жерден? Айткын Аллах деп. Албетте биз жана силер ким hidayatta жана ачык адашууда. Айткын, биз силер кылган күнөөдөн суралбайбыз. Жана биз дагы силер кылган нерселерден суралбайбыз деп. Жана айткын, бизди Роббибиз баарыбызды топтойт бир күнү, кийин акыйкаттык менен чечим чыгарат. Ал адилеттүү чечим чыгаруучу алым, баарынан кабардар.
Jana aytqın, mağa şerik kılgan şeriklerimdi körsetkülö dep. Anın hiçbir şeriki yok. Belkim Allah al güçlü jana danışman. Jana biz seni jalpy adam zatına jiberdik. Peygamber kılıp, sүйünçülөөчү jana korkutuuçu kılıp jiberdik. Bирок adamdardын köpçülügü bilişpeydi. Janalar aytışat, siler çınçıl bolsoňor aytkan wadaňar kaçan gelet dep aytışat. Aytqın silerge wada kılgan gün bekitilgen, dayan kılıngan, al öz wagtydan keçikpeyt jana murda da bolboyt. Surat-ı Sabah surasının 22. ayetinden 30. ayetine çeyinki 7-8 ayet. Bugünkü sabahta Allah subhanahu wa ta'ala negizinden akidanı bayandap atat, tawhid. Biz aytkanbız, köpünçe aytabız Kur'an-ı Kerim, üç nerseni bayandayt. Tawhid, risalat, ahiret. Azırgı mınav birinci, ikinci ayet tawhidge teşeli ayetler. Allah subhanahu wa ta'ala tawhiddi ar türlü kılıp bayandayt. Tawhid degeni ne degeni? Tawhid degeni Allah'ını jalgyz dep düşünür. Allah'ты jalgyz dep bilүү, anın zatında, anın sıfatında, aga ibadat kılууda hiç kimde şeriki yok. La şerike lah. Zatı jalgyz, sıfatı jalgyz. Aga oşoğun hiçbir mahluk yok. Bir gana zat Allah subhanahu wa ta'ala şunday zat, anın şeriki de yok, misli de yok, şunday zat. Mına oşonun tawhid de aytılınat. Kur'an-ı Kerim köpünçe şu tawhidge basım jasayt. İslam dininin negizi dagın tawhid negizinde kurulgan. Oşonun üçün Kur'an-ı Kerim ar türlü unvan menen, ar türlü jollar menen Allah subhanahu wa ta'ala tawhiddi bayandayt. Bugünkü ayette dagın birinci ayet "Kul yed'ul lezine za'amtum min dunillah" degen ayet uşul tawhidge teşeli. Allah Teala aytat, aytqın "Ud'ul lezine za'amtum min dunillah." Allah'dan başka oşol Huday bar dep atsaňar, oşol Hudaýaňardy çakyrgıla. Al Hudaýaňar la yemlikuna misqala zarra fis semawati we la fil arz. Asmanda da, jerde de kıpınçalık nesege alar eýlik kıla albayt. وَمَا لَهُمْ ف۪يهِمَ مِنْ şirk. Asman, jerde Allah'ın şerikte yemeseler, şerikteş de yemez, şeriki de yok. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ zahir. Jana aların arasında Allah'a jardamçı bolgan jardamçısı da yok dep atat. Muna uşul ayattan Allah subhanahu wa ta'ala özünün jalgyzlygyny bayandap atat. Muna uşunu Kur'an-ı Kerim'de "Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad" de bayandap. Muna uşul ayet mazmununda Allah subhanahu wa ta'ala "Kul id'ul lezine za'amtum" dep ikinci türmeni bayandap atat. Al jerde de "Kul huvallahu ahad", bul jerde hem "Kul". Demek Allah'tan jalgyz ekenini taňazylaş gerek, bayandaş gerek. La şerike lah, anı şeriki yok, vaziri yok, yoldaşı yok, ayalı yok, balası yok, bunu bardığını bayandaş gerek. Kur'an-ı Kerim tawhidge basım jasaganın sebebi müşrikin Araplar köpünçe bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelgen doğru Arapların köpçülüğü müşrik bolgan. Allar Hudaýdyn bar ekendigi şengen. Bирок Hudaý Taala'ma başkalardı şerik kılışkan. Oşon üçin alарды müşrik deybiz. Misalı kebirleri Allah subhanahu menen çoğu mene kılgan feriştelerdi Peygamber Allah Taala'nın jardamçısı degen. Feriştelerdi. Kebirleri jinlerdi jardamçı degen. Hudaý Taala'nın şeriki Hudaýdyn işine jardam beret degen. Kebirleri butlardı özleri jasap alıp taştan, topraktan, ılaydan, oşoga sığınıp uşulardı Hudaý Taala'ga bizi jakyndat degen düşünükte bolgan. Allah subhanahu wa ta'ala muna uşul ayatların büt barında ar daim aytıp kedet, elan kılat, menin şerigim yok, şerigim yok, şerigim yok. Bu siler sığıngan butlarıňar, ibadat kılgan nerseňer hiç kaçan mağa jardam kıla albayt, jardam bere albayt, menin şerigim yok dep Allah subhanahu wa ta'ala uşunu köp bayandayt. Şunuňarby Allah aytkan malaika banatullah diýdiler. Jinlerde gaýpdy bilet diýdiler. Butlarga sığınabız, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa.
Allah'a жақын қылады, biz ушулар аркылуу Allah'a жақындайбыз деген сөздөр менен булар түшүнүп менен жашап келген. Кур'ан-ы Карим таптакыр буну четке кагат, андай нерсе жок. Allah жалгыз, анын шериги, эч бир шериги жок. Анын эч бир окшошу жок, бир жалгыз зат Аллах субхана ва таала. Allah'ını жалгыз дегенде, Allah'ını bir гана жалгыз эмес, Allah Таалам затында жалгыз, сыфатында жалгыз, ибадатта да жалгыз. Бул дегени ибадат кылганда дагы bir гана Аллага ибадат кылабыз. Кээде Кудайды жалгыз, сыфатын жалгыз деп бутка сыйынгандар бар, олар мушрик деп айтылат. Кээде Allah Тааланы жалгыз дейт, бирок сыфатында Аллахнын сыфатын башкаларга берип коет. Бул да мушрик болот. Алим, басир, баарын көрүп туруучу, баарын билип туруучу зат Аллах. Эгер бир фериштени же бир аулияны же пайгамбарды же болсо бир жинди ушунун баарын билип турат, бар деп айтсаң, анда эмне кылган болосуң? Аллахтын сыфатында шерк кылган болосуң. Баарын билип туруучу зат ким? Бир гана Аллах субхана ва таала. Аллах затында жалгыз, сыфатында жалгыз, ибадат кылууда дагы жалгыз. Андан башка эч ким шерики жок. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн Аллах субхана ва таала тавхидке аябай таакид жасап, көп эмне кылат? Басым жасайт. Эми Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Керимде мынау 22 жана 23 аятта Аллах субхана ва таала өзүгө шерик такыр жок экенин ачык баяндады. Биринчиси, шерик болуш үчүн эки адам бир нерседе шерик болот, мүлктө. Эки адам кошулуп бир нерсени сатып алды, ал экөө шериктеш мүлк. Же болсо экөө жаратты бир нерсени, ал экөө шериктеш мүлк. Туурабы? Allah subhanahu wa ta'ala birinci ayette aytıyor. La yemlikuna misqala darra. Allah'ın şeriki yok. Kuday menen şerik bol asman jeri jaratkan hiç kim yok. Al жалгыз. Allah butları, Allah'ın kudayçaları kıpınçalık nersege eğimiz. Kıpınçalık nersege eğ bolğon mahluk. Kantip Allah'a şerik bolsun. Velillahi mirasus semavati vel arz. Asman jerdegi büt bardık Allah'a taandık. Allah jaratkanda hiç kimge muhtaç bolgon emes, özü jaratkan, özü Halik Malik. Demek ne oldu? Allah Taala aytып bir dekege şerik bolsa, Malik bolsa şerik bolot. Allah Taala aytып la yemlikuna misqala darra. Alar ne? Kıpınçalık nersege emes dep atat. Belkim jaralgan mahluklar, ошол Kuday деп алардын замыдагы Kuday дегендер өздөрү вujudунда Аллага muhtaç. Ferişteni kim yarattı? Allah yarattı. Cinni kim yarattı? Allah yarattı. Ferişteni kim? Peygamberi kim yarattı? Allah yarattı. Bütün Allah yaratkan. Alar özünün vücudunda kimge muhtaç? Allah'a muhtaç. Jana vücudu andan keyin tübölükкө kalууda dagın kimge muhtaç? Allah'ın hükmüne muhtaç. Allah'ın hükmüsüz Allah tübölük kala albayt. Yaşay albayt. Allah'ın hükmüsüz iştege kıla albayt. Demek al bir jaralgan mahluk Halik'e şerik bola albayt. Tap anda Kuday'a koşulgan bir Kudaydı. Oşul Kuday menen koşul jer jaratkan bolsun, su çıkargan bolsun, asman jaratkan bolsun, büt bar jaratkan bolsun, anda hiç yok da. Çok. Allah subhanahu wa ta'ala birinci alardın nesini akidasını inkar kılbaydı atat. Alar aytqılaçı ellezine za'amtum min dunillah. Allah'dan kişinekey, Allah'dan başka dağın Kudayça var degeni aytqılaçı. Alar la yemlikuna misqala darra fis semavati vel arz. Asman jerde kıpınçalık kişinekey nersege emes. Eştege kılalbaydı. Bizdeki ey çıgalbasa gana sen kantıvaga şerik bolasın. Demek Allah'ın mülküde malikil mülk ekendiginde hiç kimde şeriki yok. Şunun hiç kimge muhtaç emes. Andan keyin ayette ve ma lehum fihima min şirk. Allah Teala aytıyor Allah mülküde çok. Allah'ın ülüşü de çok da otat. Ve ma lehum fihima min şirk. Asman yerde Allah'ın ülüşü de çok. Ülüşü çok Allah'ın. Jarımını Allah jaratıp kalgan başka jaratkan zat yok da. Demek alardın ünüşü de yok, şeriki de yok, şerikteşte bolgon emes, jaratkanda dagın Allah özü jaratkan. Oşon üçün Allah'ın şeriki de yok, Allah'ın meni koşu Malik, eesi dagı yok. Asman dagın, jer dagın, ortasındağı büt bardık mahluk, çoğun kişinekey, hatta zarraga çeyin, büt bar Allah'a taandık. Allah'a taandık. Demek Allah'a taandık bolgondan keyin 100% andaga şerik boluşu mümkün emes. Sen kiyim satıp algansın, giydin, oşo senin kiyimin. Eki adam çoğu satıp alsan, eki adamlık bolat al.
Туурабы? Демек ал Аллах өзү жаратты, өзүнүн мүлкү, ошон үчүн Алла Таала айтып атат, Аллах субхана ва таала аны жараткандан кийин ага ээлик кылды. Ал ээлик кылышыкта ла ямликуна мисқала зарра фис самавати ва ла фил арз. Асман жерде Аллага эч ким шерик бола албайт. Ва ма лахум фихима мин ширк. Экинчисин айтып атат. Ва ма лахум фихима мин ширк. Не болду дейт? Аллах субхана ва тааланын шериги жок деп атат. Ушун жаратканда Аллага эч ким шерик болгон эмес. Ва ма лахум минхум мин захир. Үчүнчүсүн айтып атат. Захир бетте муин манасында. Жардамчы. Алланын жардамчысы да жок. Түшүнүңөрбү? Алланын жардамчысы да жок. Демек 3 адамды айтты. Алла менен кошо эмне? Малик жок, ээси жок. Алла менен кошо ким жок? Шериги жок. Алла менен кошо жардамчысы да жок. Биз эмне болобуз? Биз менен кошо ушул нерселер болот. Ушул нерселер бирөөдө болсо, ушул адам сага ой берет, фикир берет, сен менен сүйлөшөт. Мисалы бир нерсени 2 адам жараткан болсо, экөө тең ээлик кылат. Анан бири-бириге фикир берет, фикирин угат. Мен сага жарым меники дейт, мен жаратканга кошулганмын, пайдаканга кошулганмын дейт. Башка себептерин айтат. Мен кызматчы элем дейт, жардамчы элем дейт, мен жазып турганмын дейт. Туурабы? Ошолор ой фикирин жарашат. Алла Таала айтып атат, Аллах субхана ва тааланын жардамчысы да жок, шериги да жок, ээлик кыла турган дагы шериги жок. Ал маликул мутлак. Жалгыз мутлак. Түшүнүңөрбү? 3 жок болдубу? Эми 4-үнчүсү калды. Анда Алла Тааланын эч бир жардамчысы жок болсо, Алла Тааланын жакын достору болушу мүмкүн. Ал ушундай достор аны айткан Аллага четке кайтарбайт. Алар айтканы сөзсүз болот деген түшүнүк болушу мүмкүн эди. Кийинки аятта Аллах субхана ва таала ва ла танфау шафаа индаху dedi. Буну да рад кылды. Аятты көрүп атасыңарбы? Ва ла танфау шафаату индаху илля лиман азина лах. Аллахтын астында эч ким шафаат кыла албайт, эч ким колдоо көрсөтө албайт. Эч ким Алла Таалага барып буйрук бере албайт, сен мындай кылып кой деп. Же айтканымды аткар деп Аллага милдет кыла албайт. Демек Аллах субхана ва таала досторуга магълуб болуп, алардын айтканын аткара турган зат эмес. Сен кээде эч ким жардам кылбаса башка болсо дагы досторуң келип не кылышы мүмкүн, бирдекени айтып, сени кылдырышы мүмкүн махлукту. Бирок Аллах субхана ва таала андай зат эмес. Албетте достору бар, ана Аллах Тааланын жакын инсандары, махлуктары бар. Бирок Аллах Таалага эч ким не кыла албайт, зорлук кыла албайт. Эч ким басым жасай албайт, эч ким Аллахты мажбур кыла албайт. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала кийинки аятта ва ла танфау шафаату индаху илля лиман азина лах. Көрдүңөрбү? Шафаат дагы эч кимдин шафааты пайда бербейт Алланын астында. Бир гана Аллах Таалам кимге уруксат берсе, ошонун гана шафааты кабыл кылынат. Ал дагы кимди кааласа, качан кааласа эмес. Аллах кааласа гана болот, каалабаса болбойт. Демек, Аллах субхана ва таала не кылды? Достору менен магълуб болуп калбайт. Алла Таала мүлктө шериги жок, мындай иштердин арасында жана жардамчысы да жок, жана жакын досу, баягындай мажбур кыла турган досу да жок. Ал кадир мутлак яфалу ма яша, фаалу лима юрид, ла юсалу амма яфал ва хум юсалун. Көрдүңөрбү? Аллах Таала ушундай зат. Алла неге кылдың деп эч ким Алладан сурабайт. Ошон үчүн Аллах Таала айтып атат: "Ва ла танфау шафаату индаху илля лиман азина лах." Аллахтын астында эч кимдин шафааты пайда бербейт. Бир гана Аллах кимге уруксат берсе деди. Демек, шафаат хак. Кыямат күнү келгенде пайгамбарлар шафаат кылат, аулиялар шафаат кылат, салихиндер шафаат кылат, шахиддер шафаат кылат, фериштелер шафаат кылат, Куран шафаат кылат. Бул бардыгы хак бар. Бирок бул мутлак эмес. Качан кааласа, кимди кааласа эмес, бир гана Аллах субхана ва таала каалаган учурда. Ал эми чоң шафааты бол, шафаатул кубра. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга берилген макам. Кыямат күнү болгондо Махшар майданында элдин бардыгы пайгамбарларга барып акырында кимге келет? Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын шафаатылар жалпы адамзатына. Бул шафаатул кубра, Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга берилген шафаат. Түшүнүңөрбү? Шафаат хак. Бирок шафаат аркылуу Аллахты эч ким мажбурлай албайт. Аллах Тааланы эч ким не кылбайт? Мажбурлаганга аракет кыла албайт, мажбурлай албайт. Аллах субхана ва таала шафаат берет, бирок кимге кааласа, ошонун гана изин уруксат берилет. Мына ошону Куран-ы Керимде Аллах субхана ва таала башка жерде айтат:
Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinatu ve la nevm lehu ma fis semavati ve ma fil arz men zellezi yeşfa'u indehu illa bi izni. Men zellezi yeşfa'u indehu illa bi izni. Bir gana Allah'ın izniyle. La yetekellemuna illa men ezine leh. Ve kâle savâbe. La yetekellemun illa men ezine leh. Kıyamet gün bolğanda hiç kim söyleye albaydı. Söylegen hukuku yok, hiç kim söyleye albaydı. İlla men ezine lehur rahman. Ve kâle savâbe. Kim Rahman, kimge ruhsat verirse söyle dep, oşol söyleydi. Aldağı hak sözü aytып boldu. Şafaat hak, biroq şafaatni kalagan uçurda emas. Allah subhanahu wa ta'ala kimge kalasa oşol adam gana şafaat kılışı mümkün. Başka hiç kim şafaat kılmaydı. Demek Allah Teala'ga mına adamına şafaat kılat, mına şafaat kılat deyle жүрбөстөн ne kılış gerek? Tüzbötüz Allah'a baylanış gerek birinciden. Şafaat kılışı hak, biroq eğer de al batıl tarika menen bolsa, akidan batıl bolsa, Allah'a sığıngандай sığınsan, anda sen ne bolosun? Müşrik bolup kalasın. Anda dinden çıkarsın. Anda senin kılgan ibadatın ibadat emas, şirk bolup kalat. Oşun için Allah subhanahu wa ta'ala aytıyor: "Ve la tenfa'u şefaatu indehu illa limen azine lehu." İzine leh. Kimge Allah ruhsat berse, oşonun gana şefaati kabul kılınat. Kimge ruhsat berberse, ana şefaati kabul kılınmaydı dedi. Demek şefaat hak, biroq şefaat kadagın Allah'ın izni gerek. Allah subhanahu wa ta'ala izin berse gana kılatmasam kılmaydı. Demek Allah hiç kim majburlay albaydı. Hiç kim Allah'ta Allah üstüne kıla albaydı. Жалгыз zat zatında, sıfatında, ibadatta, büt barında жалгыз Allah subhanahu wa ta'ala özü. Hatta iza fuzzi'a an kulubihim qalu mâzâ qâle rabbukum. Hatta iza fuzzi'a an kulubihim. Anan alardın yüreğinden korkunçlar alıngandan keyin, korkunçlar ketkenden keyin qalu mâzâ qâle rabbukum. Alar aytışat, Rabbingler emne dedi dep. Qalul haq ve huvel aliyyul kebir. Aytışat alar Allah hakikatda aytdı dep. Bu ayetin tafsirinde iki kıldı tafsir gelet. Ulamalar bayandaydı. Birincisi hadis sözde gelgen hatta iza fuzi'a an kulubihim. Bu feriştelerge aytılgan nese deydi, hüküm deydi. Hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh Kitab-ı Bukhari'de bu hadisi bayan kıladı. İkincisi bu şafaatka teşili. Kulubihimdeki zamir şafaatka varat deydi. Ulamalar şafaat kıluvchilardan ahvalını Allah Teala bayandap atadi. Birinchi biz şafaat kıluvchilarni aytaylik. Sebep zamir qaribga varadigan bo'lsa şafaat bariladi. Emi Allah subhanahu wa ta'ala şafaat kıluvchilarning ahvolini ne qilib atadi? Bayandap atadi. Allah'ın şafaat kılat deb atабыз, qo'llaydi deb atабыз. Biroq qo'llovchi adamning o'zining avvali qanday bo'ladi? Qur'onda Allah aytib atadi. Qo'llovchi adam Allah'ın aslında izin bergende dagın turib alıp süylөгөндө özünü jo'gotib qo'yadi. Süylөгөндө özünü ne qiladi? Jo'gotib qo'yadi. Ne degen bilbey qalat. Şunday korkunçlu avalı bo'ladi. Allah'ın aslında Allah'ın sürü, Allah'ın haybati, Allah'ın azamatını oylaganda, ana bir istegende adam tura almaydı. Adam tura almaydı. Oşun için Allah subhanahu wa ta'ala şafaat deb atadi. Biroq şafaat qiluvchilarning ahvoli qanday bo'ladi? Qur'onda aytib o'tadi. Hatta iza fuzzi'a an qulubihim. Fuzzi'a tafzi'a degan so'z qo'rqinch aytiladi negizi. Yette qo'rqinch tarqab ketgan degan ma'noda. Alardan qo'rqinch tarqagandan keyin, alar turib şafaat qildi misali, şafaat qilgandan keyin ne oldu? Oşol qo'rqinch qaltiragan, titregeni jo'g'olgandan keyin qalu mâzâ qâle rabbukum. Subhanallah. Jandagilardan ferishtalardan so'raydi ekan, mâzâ qâle rabbukum de. Allah ne dedi deb. Şafaatini qabul qildimi, qilmadimi? Allah ne deb kesim chiqardi? Ne deb hukm qildi deb so'raydi deb atadi. Şafaat qo'lni ko'tarib o'ylab so'raydigan narsa emas. Shunday bo'lish kerak, men shuni şafaat qilaman deydigan narsa emas. Allah'ın aslında turup, Allah'ın aslında o'ng narsa emas. Allah'ın aslında emas. Allah'ın sözünü ne bo'ladi? Harra Musa sa'iqa. Musa aleyhisselam Allah'ın sözünü uqqanda özünden jo'g'otib qo'ydi. Vahiy Allah'ın sözü mustaqil. İnna sanulqi aleyke qawlan saqila. Kur'an'da Allah aytadi. Sana öte ağır yük bergenmiz, öte ağır nesi bergenmiz, yük bergenmiz deydi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahiy, Allah'ın sözü, kelamullah, bu öte sakil. Allah'ın sözü sakil, Allah'ın oğlunda turuşluk andan da kıyın nerse. Onun için hadiste gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy düşkündü.
Peygamberimiz tövbeni baratkan bolsa tövbe basbay kalat ele. Tursa jatıp oturup kalat ele. Uşunçalık düşkön, oğur, salmaktı götüre albayt ele. Bunu bir gana zat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem götüret ele. Uşunçalık Allah Ta'alam güç kuvvet bergen. Bası baratkan oturup kalat ele. İnna sanulki aleyke kavlen sakila. Bir jol ayta sahaba Zayd ibn Sabit radhiyallahu anhu Katibul vahiyle yazgan sahabaların birisi aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meni çakırıp kaldı deydi. Bardım. Peygamberimiz oturganda, Peygamberimizin sanı menin sanım üstünde oturup kaldı deydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne vahiy düştü deydi şu vakitte. Kâdet tarussu fakhzi av kema qala. Aytat, unda katı oğur aval boldu deydi. Menin sanım sınıp keteyim deydi. Oğur yükten menin oturgan Peygamberimiz buttu degen üçün oşol jerim ne üzülüp sınıp keteyin dep kalır deydi. Bul jönökөй nерсе эмес. Allah'tın kalamının astında turuş özü kıyın nерсе. Oşol kalamdın esi bolgan Allah'ın aldında turuşluk andan da oğur nерсе. Öte oğur nерсе. Oşonun üçün şafaat kılat. Bu şafaat kıluvchi zatlardan avalı kanday bolat? Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala bayandap atat. Hatta iza fuzzi'a an qulubihim qalu maza qala rabbukum qalul haqq. Jana alardın baya korkunçlar tarqagandan keyin alar aytışat qalu maza qala rabbukum. Rabbinglar emne dedi dep aytat. Şafaatim kabul boldu bu. Allah'ım ne dep aytdı? Kanday keşim boldu dep aytışat. Qalul haqq. Allah aytışat Allah qawlu qawlan haqqan. Allah hak söz aytdı deydi. Allah hak söz aytdı. Ne keşim bolsa dagı al hak sözü Allah Subhanahu wa Ta'ala aytdı deydi. Bu birinci tafsir. Bu tafsirde ne oldu? Kulubihim nezamir şafaat kıluvchilarga baradı. Şafaat kıluvchilarning ahvali shunday og'ir bo'ladi deb aytadi. İkincisi hatta iza fuzzi'a an qulubihim qalu maza qala rabbukum qalul haqq. Bu ikinci tafsir. Bu hadiste de gelgen bu malaika, feriştelerge teşir. Hadiste gelet İmam Bukhari rahmetullahi aleyhin Bukhari'de hadiste gelet şu hadisin şu ayet tafsirinde kitap tafsirde gelet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytat iza amarallahu amran iza amarallahu amran fis semah. Allah Ta'ala asmanda hüküm çıkarganda feriştelerden hatta fuzzi'an qulubihim feriştelerden korku taragandan keyin anan ferişteler bir-birinden suraşat qalu maza qala rabbukum qalul haqq dep. Bunda ne oldu? Şafaat kıluvchi emas, Allah Ta'ala'nın hükmü. Allah Ta'ala'nın hükmünü feriştelerge berет. Oşol feriştelerge hüküm bergende hükümdü uqqan ferişteler ayabay korkkan avalda turat dagın korku sezim negisinde özün jogotup kalam bütkөндөн keyin Allah'ın astındağı mukarrab feriştelerden surayt deydi. Doğru jaqtagı feriştelerden surayt eken. Qalu maza qala rabbukum de. Şunu mı? Rabbingler ne de aytdı? Rabbimiz ne de aytdı? Ne hüküm kıldıysa? Qalul haqq. Allah haqqı aytdı. Çındıqta aytdı dep aytışat deydi. Şunu mı? Demek Al-Farish'te mukarrab ferişteler bolsun. Allah'ın süyüktü pendesi peygamberler bolsun. Büt bardığı Allah'ın aldında mahlukal. Halıqın aldında bari korku sezimi boladi. Korkup, kaltırap, ülkürep turadi. Biroq Allah'ın süyüktü pendeleri bolgonu üçün Allah Subhanahu wa Ta'ala ulardan şafaatini kabul kıladi. Şafaatini kabul kıladi. Şafaat kabul kılуу başka nerse. Biroq oşol turda Allah'ın astında turu, Allah'ın sözünü ugu, al korkunçtu ahval, öte bir haybatlı, sürdü nerse bolot. Muna üçün Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an'da bayandap atat. Hatta iza fuzzi'a an qulubihim qalu maza qala rabbukum. Alardan oşol korkular, çoşular tarqagandan keyin alar suraşat ferişteler, astırgı ferişteler, jogorı feriştelerden maza qala rabbukum. Rabbingler emne dep aytdı? Ya Rabbimiz emne dep aytdı? Qalul haqq. Alar aytışat, Rabbimiz haqda aytdı. Rabbimizin aytqаны bardığı çın, hakikat, çınlıkta hakikatda aytdı. Wa huval aliyyul kebir. Al çınlıkta aytdı emne üçün? Wa huval aliyyul kebir. Al öte büyük, al öte ulug zat. Al öte büyük ulug zat. Oşonun üçün ana aytqan sözdörü, çeşimleri büt bardığı hak, anda hiçbir ne yok, şek yok dedi. Demek ne oldu? Şirk meselesi hatım boldu. Büt barını Allah Ta'ala ne kılıp jokka çıkarıp koydu. Şirk yok. Şafaat var. Şafaat dagın oңой nerse emes. Anı da Allah bayandap atadi. Şafaat kılуу da oңой emes.
Şafaat kıluvchilarning ahvoli qanday bo'ladi, qanday ahvolda şafaat qiladi, ana da Allah bayondab o'tadi. O'shaning uchun Alloh subhanahu va taoloni tanishimiz kerak biz. Robbimiz jo'nako'y zot emas. Allah subhanahu va taolo ne oldu? Özünü uşuntib Qur'oni Karimde tanıtadi. Demek Allah subhanahu va taolo chinig'i podshoh, malikul mulk. Jalg'iz, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Andan keyingi oyatda Allah subhanahu va taolo rizq masalasini qo'zg'ab ulardan so'rayotadi. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard. Sen aytqin ularga asmandan, yerden rızkını kim beredi deb Allah'dan so'ragin dedi. Allah'dan so'ragin deb Allah Taolaga qul deb o'tadi. Bu Saba surasining o'zgacho'ligi, bunda qul ayabay ko'p yollar. Sizlar char qul deganini bilasizlar, 4 qul. Qul huvallohu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Buni 4 qul deb aytiladi, char qul deb aytiladi. Biroq Qur'oni Karimda dag'i qullar ko'p keladi. O'shaning birisi Saba surasida. Qarasanglar qator oyatlarda qul ayt degan so'zlar. Allah ayttirib o'tadi. Ayttirib o'zini tanitib o'tadi. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard. Allardan so'ragin, ayttirgin, aytdinglar. Kim alarga asmandan, yerden ne rızkını beredi? Alar mı? Kulillah. Allah Taala malaga qaltırbayla özüyle cevap berdi koydu. Aytqin Allah de. Sebebi kafirlardan biletdi, rızkını Allah beredi. Biroq rızkını Allah beredi, manavi butchalar, manavi kichkinakay qudaylar Allohga yordam qiladi deydilar. O'shular orqali biz Xudayga boramiz deydilar. Tushunarmi? Shular orqali bular ruxsat bersa bora olmaymiz deydilar. Allah Taala aytdi, ular da e'tirof qiladi, Allah rizqi beradi. Sebebi rizqini Allah beradi. Biz bo'lg'onini ne qilamiz? Danni to'proqqa sevib solamiz bo'ldi. Budayni olib keldingda bir qap budayni to'kib solding yerga. Bor desang yo'q qilding. Ani sen chiqara olmaysan. Chiqara olmaysan sen. Al o'nböse hech kim o'ndira olmaydi ana. Allah hukm beradi, anan chiqaradi. Tonnalab dori sepkin, tonnalab suv quygun, Allah chiqarmasa chiqmaydi, hech narsa chiqmaydi. Chiqmaydi. Ana Allah hukm beradi, sen danni solib solding to'proqdan sig'a, ana kim chiqaradi? Allah Taala. Rizqini Allah beradi, osmondan yerdan degan o'sha Allah subhanahu va taolo. Keyde büt bar yaxshi bo'ladi, rizqi bo'lmaydi. Egnik. Keyde jamur o'ta ko'p joy, barlig'i chirib yo'q bo'lib ketadi. Demek Allah subhanahu wa taala so'rayotadi, "Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard." Allardan so'ragin, aytqin, osmonda, yerdan rizqini kim beradi deb. Qulillah. O'zi aytib o'tadi Allah, aytqin Allah deb. Allah rizqi beradi. Bu yerda ishqira qilib Allah taolam kim rizqi bersa, o'shol zot ma'bud bo'ladi. Kim rizqi bersa, o'shol zot ne bo'ladi? Sıyınuğa tatıqtu ma'bud bo'ladi, ilah bo'ladi. Demek rizqi bergan zot bir g'ana Allah, sıyınuğa da tatıqtu bir g'ana zot kim ekan? Allah subhanahu wa taolo. Senga kim rizqi bersa, o'shol Allah. Rizqini Allah beradi, hech kim bera olmaydi. Demek ma'budu haqiqiy, chinig'i ilah da kim ekan? Allah subhanahu wa taolo. Chinig'i ilah dag'in Allah subhanahu wa taolo. O'shaning uchun Allah taolo o'zini eskertib o'tadi. Ey, jevatqan, ishvatqanlarga qarag'lar, Xudoy taom desanglar, o'sha rizqinglarni men berganman deydi. Boshqa joqqa qaramayli, tomog'ingdan ele meni tani, meni bil. Men yolg'izman, men seni yaratuvchiman. Menga g'ana siyin degan ishora o'sha oyatdan. Aytqin, sizlarga osmondan, yerdan rizqini kim beradi? Qulillah, aytqin Allah beradi. Andan keyin oyat va inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi zalalin mubin. Bu da ajoyib oyat. Albatta biz jana sizlar hidoyatda ochiq adashuvda deydi. Albatta biz jana sizlar hidoyatda ochiq adashuvda deydi. Bu da ayet, Allah ajoyib ayet. Allah subhanahu wa taolo Qur'oni Karimda har turli yo'l bilan bayonlaydi. Kede qo'rqitadi, kede achchiq aytadi, kede ne qiladi? Kinoya bilan bayonlaydi, kede latofat bilan bayonlaydi. Bu so'z yumshoq so'z, bir ne bo'ladi? Kede chiroyli qilib Allah taolo bayonlaydi. Bu Qur'onning qo'z kitob ekanligini belgisi. Qur'on shunchalik qo'z kitob, uning ma'nosida o'zgacha, tuzilishida o'zgacha, o'qilishida o'zgacha. Allah subhanahu wa taoloning kitobida sherigi yo'q. Hech kim Qur'onda hech kim kitob topa olmaydi.
Karasaňar Allah aýdyp atat: "Wa inna aw iyyakum." Albette biz jeseler hidayatdasyňar, je atçyk adaşudasyňar diýip atat. Bunu munta aýtsa bolat ele. Biz tuğra joldabız, siler adaşkansyňar, ahmaksyňar dese bolat ele. Jaraşat. Allah'ın sözü, kalamın sözü aýtsa bolat. Oşo nerseni Allah subhanahu wa taala ne kılıp atat? Aylantyryp durup çiraýly, jumşak jol menen baýandap atat. Büt baryn düşündirgenden keyin emi çeşimdi özüňe kabul algyla. Ýezim aýtgylaçy, kim hidayatda, kim adaşkan eken aýtgylaçy diýip atat. Şuňarby? Kede sen tora emes kılıpsın, ahmak ekensiň, kelesok ekensiň de uruşasyn bireudi. Kede büt baryn aýtgandan keyin sana düşünürdüm, muну düşünürdüm, muну düşündüm, munaw ak, munaw kara, em çeşimdi özüň al degen söz bolat. Bul sen ahmaksın degenden dagın katorak diýet. Fasahat balagat usulubunda bul ne bolat? Sen tora emes joldasyň, adaşkansın degenden dagın ne bolat? Katorak diýet bu söz. Görüpmi? Sen men büt baryn düşündürdüm, körsöttüm, em özüň tanda, özüň karap gör degen söz bu. Bolsun peygamberlardan Allahuda eken şek jok. Hidayet degen şek jok. Alardın zalali mubin eken şek jok. Biroq Allah subhanahu wa taala bunu antyp bayandagan jok. Allah subhanahu wa taala mulatafat latif jumşak jolu menen ne kıldı? Alarda bayandady. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi zalalin mubin. Gördüňizmi? Albette biz jeseler açık nede tora jolda açık adaşuda dedi. Galasaňarby? Demek Kur'an-ı Kerim şunu bayandaýt. Albette ökö birdeý bolboýt. Eşan ak menen kara birdeý bolboýt. La yastami'ul naqizan. Eki naqiz nerse la yastami'an. Bol ökö top çoğu bolboýt hiç kaçan. Biröz hak al hak, ekin jalgan al batıl batıl. Ökönü bir degen adam ahmak bolat. Akty kara degen ahmak, karany ak degen ahmak. Hakty hak, aktı ak, karany kara deş gerek. Düşünüňärmi? Kur'an şunda ikide. Oşonuň üçin Allah Taala siler biz akpy, siler biz karasaňar degen jeri jok. Allah Taala ne kıldı? Öz ören taşlap koydu. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi zalalin mubin. Je biz jeseler açık adaşuda, açık ne hidayet yolunda dedi. Gördüňizmi? Kur'an-ı Kerim'in uslubu, bayan kılуу uslubu. Allah subhanahu wa taala kede oşundup dagın bayandaýdy. Demek barız bileriz, peygamberler hak yolda, peygamberge ergeşkenler hak yolda, alemi peygamberge ergeşmegenler, Allah'a işenmegenler, Allah'a şerik kılganlar, bular doğru emes adaşu yolundağı adamlar. Andan keyin daha bir kul la tus'aluna amma ajramna ve la nus'alu amma ta'malun. Aytqın la tus'aluna amma ajramna. Aytqın biz günah kılsak bizin kılgan günahımızdan siler soralbaysyňar. Jana siler kılgan günahdan biz soralbaýbys diýip aytqyn dedi. Biz günah kılsak siler soralbaysyňar. Siler günah kılsaňar biz soralbaýbys degen ayat şulayat. Kul la tus'aluna amma ajramna ve la nus'alu amma ta'malun. Demek ne oldu? Kafirler küfür iş kılıp tura emes iş kılgan bolsa alar özleri soralat. Biz soralbaýbys. Eger musulmanlar bir günah kılgan bolsa kafirler soralbaydy. Har kimdin kabırı özünçe bolat. Kabır görgönsiňerbi? Bardyn çoğu köm koýboýdy. Biri bilenem çoğu köm koýboýdy. Har kimdin kabırı özünçe alahida. Bölök. Biröge birö jogap berbeýdi. Birödün günösüni ekinçige türtüp koýulbaýdy. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Birödün jümýüni günösü göterbeýdi. Oşoň üçin kıyamat günü kelgende emi kafirler kılgan günöge biz jogap berbeýiz. Biz kılgan günöge kafirler de jogap berbeýdi. Allah Taala ne kıldı ökönünden karama karşılığı bayanladı. Düşünüktübü? Oşoň üçin keýde adamlar aýtat, eldin bary günökör bolsa biz günökörbüz, kıyamatda jogap berebiz diýip eme kıla beret. Ýoksa matası jogap beret degen sözler aýtýar. Bul da mutlaka emes balдар. Misaly, egerde ata-ene atası balasını, kızını jahlyka çakırıp atat. Namaz oku, hijab ki, arak içpe, jaman jürbe de aytyp atat. Bala hidayatga kelbedi. Misal katar aytyp atabız, kelbedi. Kıyamat günü kelgende atası soralbaydy.
Hidayet Allah'ın kolunda. Allah kimge kalasa verir. Birinin atasına verir, birinin balasına verir. Birinin kızına verir, birinin apasına verir. Allah'ın kudreti. Biz hidayet verir almayız. Peygamber de verir almayız. Biz suralışımız mümkün. Neden suralabız? Oşol sen жақсылыққа çakırdın mı, çakırmadın mı oşol? Oşol bizim işimiz. Жақсылыққа çakırу, жамандықтан кайтару. Жақсылыққа çakırgan bolsa, çakırsa da gelbegen bolsa, namaz okugan üçün suralbaydı, okugan üçün suralbaydı emal. Aytpagan bolsa suralat emi. Aytkan жоқ, hijab kiy dep, namaz oku dep, musulman bol, musulman yaşa dep aytkan жоқ. Aytpagan üçün suralat emi. Biroq aytты, balası uqqan жоқ, kızı uqqan жоқ, ağa emi ata-ene günökөр emes. Kıyamat günü alardı sen okubadың dep ata-enesini azaptabaydı. Düşünüңөрбү? Себеби намаз окушулук, hidayetке келишилик экинчи нерсе Аллахтын колундагы нерсе. Ошон үчүн баардык күнөөкөр деп эле элди бар күнөөкөр кылбаш керек. Элдин бар күнөөкөр кылбаш керек. Эгерде ошол өзүнүн милдетин аткарган болсо, милдетин аткаргандан кийин деле натыйжасы захыр болбосо, hidayetке келбесе, амалдар кылбаган болсо, жамандыгын токтотпогон болсо, анда тиги тарап, экинчи тарап андан суралбайт. Суралбайт. Düşünüңөрбү? Ошон үчүн бул аятта Аллах Таала айтат: "Кул ла тусалуна амма ажрамна." Биз кылган күнөөдө силер суралбайсыңар дейт. "Ва ла нусалу амма та'малун." Жана силер дагы биз кылган амалдан суралбайсыңар дейт. Ошон үчүн ар ким өзүнө жооп берет. Ата өзүнө жооп берет, бала өзүнө жооп берет. "Яума яфиррул мар'у мин ахиhi ва уммиhi ва абиhi ва сахибатиhi ва баниhi. Likulli imri'in minhum yawma izin sha'nu yughnih." Bette çakırbagan üçün günökör. Davat kılbasa günökör bolot. Ketkizbese günökör bolot. Biroq aytkandan keyin kabul albasa sen günökör emes. Aytkandan keyin kıla berse, aga özü жооп берет. Аны өзү кылды. Ага hakыйкат жетти, айтылынды. Моюн сунган жок, итаат кылган жок, эми күнөөсүн өзү тартат. Эми күнөөсүн эмне кылат? Өзү тартат. Mana usul ayetten Allah Subhanahu wa Taala mana usul ereceğini beyanladı. Andan keyingi ayette Allah Subhanahu wa Taala aytıyor: "Kul yecma'u beynena Rabbuna summa yeftahu beynena bil haqq ve huvel fettahul alim." Daha bir kul. Aytqın. Yecma'u beynena ve Rabbuna. Rabbimiz barımızı toplayıp bir günü. Mahşer meydanı toplayıp. Summa yeftahu beynena bil haqq. Keyin barımızın aramızda çındık menen hüküm çıkarat. Çeşim çıkarat. Ve huvel fettahul alim. Al adletli çeşim çıkarucu, barın bilip durucu zat. Kafirler ayta beret de kaçan bolot, kaçan vaada aytkan sözünger bolot diye beret. Mesela keyingi ayette ve yekuluna meta hadal vaad in kuntum sadiqin. Şu diye şey. Kafirler kaçan bolot diye beret. Oşoga жооп катары Allah'ım aytып atat. Ne dep? Kul yecma'u beynena Rabbuna. Bir gün kelet Rabbimiz barımızdı mahşer meydanında toplaydı. Summa yeftahu beynena bil haqq. Keyin ne kılat? Hak menen çeşim çıkarat deydi. Fataha yeftahu degen söz, açu degen söz negiz. Fataha yeftahu neken? Açu degen söz bilesinger. Bette manası çeşim çıkaru degen söz. Sebebi çeşim çıkarıp hakikatты açıkka çıkarat, açat. Düşünüңөрбү? Çeşim çıkarıp ne kılat? Hakikatты çıkarat. Aktı ak, karanı kara kılıp çeşim çıkarılat. Oşonu açat. Oşon üçün kesim çıkarı manası var derdi. Düşünüңөрбү? Allah Subhanahu wa Taala aytып atat: "Yecma'u beynena Rabbuna summa yeftahu beynena bil haqq." Çındık menen ne kılat? Kesim çıkat. Hakiki kesim çıkaratkan gün ahirette. Bul dünyada hiç kaçan adalet kesim bolbay kılat, bolbaydı. Bolbaydı. Adaletli kesimdi izleş de kıyın, tavuş da kıyın. Al endi çınıgı 100% eç bir adamga, mahlukka ziyan berбей turgan, zulüm bolбой turgan kesim bir gana kayerde bolat? Allah'ın aslında. Allah'ın aslında. Allah Subhanahu wa Taala büt bardığın tarazaga koyup, adaletli, insaf tarazası menen ne kılat? Kesim çıkarıp beret. Mana oşonu aytıp atat: "Kul yecma'u beynena Rabbuna summa yeftahu beynena bil haqq." Keyin bizin aramızda çınlık menen, hakikat menen ne kılat? Kesim çıkarat. Emne üçün? Ve huvel fettah al-aliyyul alim. Al-fettah. Al ne kılat? Al ne kılıcı? Ötü adletli kesim kılıcı zat. Al kesiminde hiçbir ne olbaydı? Zulüm olbaydı. Biröge yamanlık olbaydı. Ve huvel fettahul alim. Al-fettah yani al-alim. Jönel fettah kesim çimiz. Barın bilip durucu zat.
Кейде чечим чыгарганга барасың, ал чечим чыгарганга махыр болушу мүмкүн, мыкты жолун бериши мүмкүн. Элдердин ортосунда маселе чечкенде, бирок алим болбой калат. Билбесе чечим чыгарып кое берет. Бирок Аллах Таала айтып атат, Ал-Фаттах чечимде чыгарат, жөнөкөй эмес. Алим ошол болуп аткан нерсени буга чейин эле бүт баарынан кабардар деп атат. Болушундан алдын да кабардар, болгондон кийин да кабардар, кыямат күнүн дагы Алла Таала барын билип турат, барынан кабардар деген сөз. Мына ошону Аллах Субханаху ва Таала ва хувал фаттахул алим деп атат. Көрдүңөрбү? Ал эмне кылат? Чечим чыгарат, ушундай чечим, адилеттүү чечим, инсафтуу чечим, жана ошол эле учурда ал-алим. Барынан кабардар. Барын билип турчу зат. Эми барын билип турган зат чечим чыгарса, ага эч ким этираз кыла албайт. Эч ким каршылык көрсөтө албайт. Эч ким лима дей албайт. Себеби дүйнөдөгү болуп аткан бүт нерсе Аллахтын контролунда. Биз ойлойбуз, эч ким жок, эч ким көрбөй калды. Аллах көрүп турат. Аллах шахид, назир, басир. Аллах бардын күбө болуп турат. Эч ким жок эмес, Аллах көрүп турат. Аллах көрүп турат биринчиден. Экинчиден кираман катибин, эки фериште жазып атат. Жазып атат. Эч ким жок дейсин, эки фериште эмне кылып атат? Жазып атат. Үчүнчүдөн өзүңдүн ушу келбетиң, бутун колуң өзү сүйлөйт. Кыямат күнү келгенде. Колуң сүйлөйт, бутуң сүйлөйт, бүт бар айтып берет. Ойлобогула, эч ким жок, эч ким көрбөй калат. Жок, андай эмес. Жоголуп кетебиздер деп ойлобош керек. Не болду? Үч нерсе болуп атат. Аллах өзү, Аллахтын фериштелери не кылып атат? Жазып коюп атат. Ошол амал китебиң, андан сырткары өзүңдүн вужудуң, өзүңдүн келбетиң, ошол бутуң, колуң, денең ушул өзү айтып берет. Сен жалган айтсаң айтат, жок дейт, ушундай кылган дейт, урган дейт, алдаган дейт, мен көргөнмүн дейт, көз, мен басып барганмын дейт, кол мен урганы билем, мен урган дейт. Алла сактасын. Ошон үчүн биз көчөдө калган нерсе эмеспиз. Биз өтө кымбат баалуу махлукпуз. Аллах Субханаху ва Таала бизди эмне болду? Бүт тараптан ороп сактап келет. Биринчи өзүнүн көзөмөлүндө, андан сырткары периштелер көзөмөлүндө, андан сырткары өзүбүздүн денебиз дагы өзүбүзгө көөлүк өтөт эртең. Ошон үчүн биз жөнөкөй махлук эмеспиз. Мал эмеспиз биз, башка эмеспиз. Ошондуктан Аллах Субханаху ва Таала не Фаттах ал-Алим бардын билип турат, кандай чечим чыгарган болсо бүт бардыгына күбө ал. Аяка бияка туура эмес кылып качам десе, өзүнүн колу, өзүнүн буту, фериштелер, наймай амал бүт баары көрсөтүлгөндө, андан эч нерсе кыла албай калат. Ушундай далилделет. Не? Эч жака бара албайсың. Бутуңа кишен салынат, колуңа кишен, башыңа кишен, Алла сактасын. Алла сактасын. Акыбал оор болот. Ошондуктан Аллах Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Керимде айтып атат, ал күн, ушундай күн машарга келгенде Роббубуз баарыбызды эмне кылат? Топтойт, кийин арабызда чындык менен өкүм чыгарат, чечим чыгарат. Себеби ал вахуал фаттахул алим. Ал өтө мыкты чечим чыгаруучу, адилеттүү инсаф менен чечим чыгаруучу зат, жана баарынан кабардар зат. Андан кийинки аятта Аллах Субханаху ва Таала дагы айтат: "Кул арунiyallazina alhaqtum bihi shuraka." Алла Таала неме айтып атат? Эми алардан дагы сурагын айткын. Аруни аллазина alhaqtum bihi shuraka. Айткын, Кудайга шерик кылган шериктерди мага көрсөткүлөчү деп. Мен ушуларга сыйынып атабыз, ушулар Кудай Таалага жеткизет деп атасыңар. Ошол ширк кылган кудайчаларды мага көрсөткүлөчү деп сурагын. Кул арунiyallazina alhaqtum bihi shuraka. Калла. Эч качан көрсөтө албайт. Себеби жок. Андай жок. Далил болсо алып кел анда. Мына Алла Таалам мынаны шерик кылган, мына Алла Таалам өзү айткан шерикмин деп, мына Алла Таалам мөр басып жазып берген, же пайгамбар айтты деп айт. Жок иште. Калла. Эч качан болбойт, мындай болгон эмес, болбойт. Аллахтын шериги жок. Ошондуктан кыяматка чейин эч ким көрсөтө албайт. Калла. Бал хуаллахул азизул хаким. Балким Аллах жалгыз. Хуаллах, Аллах жалгыз, ал-азиз, ал-хаким. Ал күчтүү, эч бир шерикке муктаж эмес. Ал күчтүү, эч бир шерикке муктаж эмес. Ал-хаким, ал данышман, эч бир муширге, вазирге, кеңешчүүчүгө муктаж эмес. Көрдүңөрбү? Аллах Субханаху ва Таала өзүнүн каламында өзүнүн кантип эмне кылып баяндайт. Бал хуаллах, балким ал Аллах жалгыз шериги жок. Ал-азиз,
al күчтүү. Алсыз адам бирөө шерик кылат. Алсыз махлук бирөөгө шерик кылып, бирөөгө таянат. Ал-азиз, ал-кави, ал күчтүү, галип. Ага эч кимдин күчтүн зарынчылыгы жок. Жардамдын кереги жок. Жана күчтүү болгондо кээде эмне болот? Күчтүү болот да экинчи тараптан акыл жетпей калышы мүмкүн. Күчтүү болот, бир нерсени кылган акыл жетпей калышы мүмкүн. Аллах тааланын экинчи сыпатын айтып, ал-хаким. Күчтүү жана хаким, данышман. Ага кеңешчинин, муширдин, вазирдин, жардамчынын кереги жок. Валлаху ахад. Кул хуваллаху ахад. Аллаху самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Бул тавхид аяттары. Көрүп атасыңарбы? Аллах субханаху ва таала кантип өзүн баяндайт. Кул аруни аллазина алхактум бихи шуракаа калла бал хуваллахул азизул хаким. Айткын, мага шерик кылган шериктеримди көрсөткүлөчү деп. Калла, эч качан көрсөтө албайт. Эмне үчүн? Бал хуваллах, балким Аллах жалгыз. Ал-азиз, ал-хаким, ал күчтүү, данышман, анын эч бир шерикке, кеңешчиге, жардамчыга муктаждыгы жок. Андан кийинки аятта Аллах субхана ва таала тавхидтен кийин рисалатты баяндап атат. Кур'ан-ы Керим ажайып китеп, эң негизинен 3 мазмунду баяндайт: тавхид, рисалат, ахират. Буга чейин мен айтты Алла таалам тавхид жалгыздыгын. Артынан эле тавхид менен рисалат келет ар дайым. Эми рисалат көтүп атат: "Ва ма арсалнака илля каффатан лин-нас. Ва ма арсалнака илля каффатан лин-нас." Биз сени жалпы адам затына пайгамбар кылып жибергенбиз дейт. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin özgöçölüğü, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem жалпы адам zatına peygamber. Kâfeten linnas. Peygamberimizin doğruda kim бар болса аларга, азыр kim бар болса аларга, кыяматка чейин канча адам келет, бүт бардыгына, инсанга, жинге, бүт баарына peygamber. Bizdir emес, insan менен кошо жин да бар, алардын да peygamber. Бұл i'azaz, бұл ihtiram Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verilgen. Başka peygamberler mönötü az bolgan. Özü mönötü verilgen. Özünün kavmuga verilgen, çektilgen bolgan. Biroq Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de Arabi, Acemi, insan, jin ayırma kılgan emes. Bir gana peygamberlerden, Arapların peygamberi emes peygamber. Arabi, biroq Araplarga verilgen emes. Adam zatına verilgen. Oşun üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gana Araplarga ülgü emes, жалпы adam zatına ülgü. Musulmanmın degen, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah degen büt bardığına Peygamber, bardığına ülgü. Şununktü insan menen koşa, jinlerge de ülgü. Oşun üçün Allah Teala ayet etet: "Ve ma arsalnaka illa kaffeten lin-nas." Biz seni жалпы adam zatına jiberdik deydi. Жалпы адам затына peygamber bolgon zat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem жалпы адам zatqa чейин, adam zatına jana kıyamatga чейин. Kıyamatga чейин. Peygamberden ki peygamber kelbeyt emi. Oşun üçün kança adam törölüp dünyaya kelet, la ilahe illallah Muhammed Rasulullah, Muhammed Rasulullah, Muhammed Rasulullah deyip boldu. Başka yolu yok. Muhammed Rasulullah başka yolu yok. Eğer Rasulullah, Muhammed Rasulullah debese sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmaydı. Yamatqa şey. Jana peygamberler kança peygamber kelse alarga Allah Teala mucize bergen. Alardın mucizesi peygamber ketkenden çok ketken. İsa aleyhisselam'a verilgen mucize, Musa aleyhisselam'a verilgen bir peygamberle verilgen. Rasulullah'a verilgen mucize dağın kıyamatqa şeyin durat. Peygamber aleyhisselam kıyamatqa şeyin, ağa verilgen mucize dağın kıyamatqa şeyin. Al-Mucize Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim mucize kitap bul. Mucize. Peygamberimizge Allah bergen, peygamberimizin peygamberliği kıyamatga çeyin, mucizesi Kur'an-ı Kerim'de kançaga çeyin, kıyamatga çeyin. Peygamberden keyin peygamber gelbeyt, Kur'an'dan keyin kitap da gelbeyt. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah deb usul Kur'an'a iman keltiret kıyamatga çeyin. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah deb Kur'an'a iman keltirse Müslüman emes. Rasulullah tübölükte peygamber, peygamberge verilgen mucize kitabı da kıyamatga çeyin durat.
Kıyamatga çeyinge büt bardık meseleni hal kılıuçu, dünya ahiretni bayandoğuçu kitap, mına uşul Hidayet kitabı Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kitabı. Mına uşul Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Seni jalpı adam zatına verdik. Seni başir kılıp, nazir kılıp deydi. Başir suyunçulöçü, nazir korkutucu. Peygamber suyunçuda aytkan, elleri suyunkön, korkutkan da olgan. Ököbüten gerek. Ardayım suyunçulö emes, kede korkutu da gerek. Allah'ın qarıdan, azabıdan, ahiretini korkunçlu ahvaldan korkutu da zarın. Kebir adam korksanan oğulat. Kebir adam suyungönde oğulat. Oşon üçün ne kılış gerek? Davattın uslubunda, bayandın uslubunda ököbüten gerek. Korkutu da jağı da gerek. Suyuntu jağı da gerek. Bir tarafta bolup kelse ikinci taraf bolup kaladı. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber de aytkanda ardayım basira ve nazira. Basira ve nazira. Ökö çok kelet. Oşon üçün ardayım kede korkutkanга da toora kelet, kede suyuntkөнгө, kuwantkanga da toora kelet. Ökönü çok alıp ketiş gerek. Ana uşul erejeni Allah Teala ayttat: "Ve ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran ve nazira. Walakin aktharan nasi la ya'lamun." Walakin aktharan nasi la ya'lamun. Biroq adamların köpçülüğü bunu bilbeyt deydi. Allah Teala jalpı adam zatına jibergen peygamber Beşir ve Nazir, biroq adamların köpçülüğü peygamberdi bilbeyt deydi. Peygamberin akısını, peygamberin azamatını, peygamberin yolunu bilbeyt deydi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Keyin ayette Allah bilbeyt. Oşo bilbegen üçün aytışat. مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. Bu aytkan günün kaçan bolat deydi. Sen bir gün gelet, kıyamat gelet, uşunday bolat dep korkutasın bizdi. Oşol aytkan günün kaçan gelet dep aytat, suraşat. İn kuntum sadiqin. Aytkan sözün çın bolsa kana alıp kelçi deydiler. Kafirlar, peygamberler kelip ahiret var, ölgöndөн keyin tirilebиз dep aytsa, ardayım nemesi kayaş aytkan sözü kana körsöt. Kim körüptür degen sözler menen peygamber karşı çıkan peygamberlerge. Düşünüңөрбү? Allah subhanahu wa taala bularga ardayım çıraylı жооптор берип келет. Kıyamat kelet, anda şek yok. Biroq aga çeyin ar bir adamın kıyamatı var. وَمَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ لَهُ قِيَامَةٌ. وَمَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ لَهُ قِيَامَةٌ. Kim öldü, kıyamat geldi al. Kıyamatul kubura al, başka mesele al kelet, al hak. Aga çeyin ile kim öldü, kıyamat geldi. Emtiril beytem. Aga emi ahiretti navaldarı ne baştaldı? Kavurdağı yaşo baştaldı. Surak, esep, kitap, kavur azabı, başka ali yazı billah bit barı baştaldı. Oşun üçün kıyamatul kuburanın kütüşünün kaciyeti yok. Ağa çeynile وَمَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ لَهُ قِيَامَةٌ. Kim ölgön bolsa kıyamatı kayım boldu deydi. Oşun üçün kafirler ardayım aytadiler. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. Aytışatalar, sen aytkan vada kaçan bolat, in kuntum sadiqin, aytkan sözün çin bolsa dese, Allah'ım cevap verip, قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ. Aytqın, sizlerge aytılgan kündün vada kılgan kündün vağı var. Al vaqt kanday? La tasta'khiruna anhu sa'a ve la tastaqdimun. Al saat aldığa da jılıp ketpeyt, arkada çegin kalbayt dedi. Oşol günü kelet, kıyamat günü kelet, oşol günü bolat dedi. Demek kıyamat günü kelet, al hak, Allah'ın sırrı, kıyamat kaçan boluşluğunu Allah'tan başka hiç kim bilbeyt. Ferişte de bilbeyt, peygamber de bilbeyt, hiç kim bilbeyt. Resulullah'tan sürgöndü, soraganda sallallahu aleyhi ve sellem bilbeyim degen. Cebrail aleyhisselam gelip soraydı, bilbeyim degen. Cebrail aleyhisselamdan peygamberi soraganda bilbeyim deydi. Mâna bir alem deydi, bilbeyim deydi. Bu Allah'ın sırrı, Allah'tan başka hiç kim bilbeyt. Bu ilmi gayb, gaybtarga teşelim nerse. Biroq aga çeyin kim ölgön bolsa, ana kıyamat geldi. Emin baştalat esep kitap. Yaşo baştalat. Oşun üçün kıyamatı kaçan kelet debesen, silerim ne kılgıla, ölgөнгө çeyin kıyamatga dayardık kılgıla. Degen eskertүү bolup atat kafirlarga. Demek barыбызга eskertүү, kıyamat kelet, kaçan kelet Allah bilet. Anı kütüştün kajeti jok. Allah kanday bolot аны Allah'ım özü bilet. Aga çeyin Allah Taala'dan iman suraş gerek. Allah'ın imanını bekem kılgın, adaştırıp koybogun, jakşı amallarga tawfik bergin. Erteğin yaşamımda mağa yaxşı kılgın degen nimelerde Allah Taala'dan dualarını üzbey kılıp keliş gerek. Kıyamat boluşuna şek yok. Kim inkar kılsa işemesi al kafir. İşenebiz, oşol işeni yaşap atabız. Oşonun üçün da meşke gelip Kudayda dep korkup oturabız. İşengenin belgisi uşul. Doğru, oşonun üçün kim işenbeyim dese al Kudayga kafir bolat, al kafir adam erteğin Kudayın aslında göröt. İşenebiz, işenbey Kudayın aslında barat, anan görösün.
Hudaý barby, jokby, ahiret barby, jokby emi göresin. Biroq al uçurda emi iman keltirseň imany kabul bolmaýdy. Bardyk iman keltiret ki, biroq alardyň imany kabul bolmaýdy. Gözüň jumulup jak görüngenden iman keltirgenden kiyin iman kabul bolmaýdy. Allah subhanahu wa taala barybızga iman, tolyk iman bersin. Allah subhanahu wa taala alaşdyrmasyn. Subhanakallahumma bihamdika. Allah